PBS Topic 2025တင်ဦးတဲ့ပတ်တူးစာအုပ်အခန်း46စာမျက်နှာ183မွန်းနဝါကြောင့်ဘို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သတင်းချက်လက်ဟန်ကူရဲ့ Yung New ဆိုပြီးကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အသားအစားသုံးမှုအသားသုံးဆွဲမှု Yung New ဆိုပြီးဒီတန်အတွက်ကဘီလာနဲ့အသက်ကားနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်နှစ်ခုလုံးအတန်ပြောင်းပေးရတယ်နော်ကားကကြတော့ငင်းတန်ပြောင်းပြီးတော့လာကနတန်ပြောင်းပေးရတယ်เนาะအဲဒါ Yung New Yung ငင်းတန်ထောက်မယ်เนาะ Yung New အသားဆိုပြီးစားသုံးမှု Yung New ဆိုပြီး 한국인의 Yung New 소비량은 지난 몇십 년 동안 크게 증가했습니다. 한국인의 Yung New 소비량은 코리아နိုင်ငံရဲ့အသားစားသုံးမှုပမာဏဟာဆိုရင်တော့ 지난 몇십 년 동안 လွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်အနည်းငယ်အတော်တွင် 크게 증가했습니다. 띠리다다 뚜라게바래. 2023년에 처음으로 일행당 육류 소비량이 60kg을 넘어섰는데 1인당 쌀 소비량 56.4kg보다 많은 것입니다. 2023년에 2023ခုနှစ်မှာ 처음으로ပထမဆုံးအနေနဲ့ 1인당 တဦးလျင် 육류 소비량이 အသားစားသုံးမှုပမာဏက 60kg을 넘어섰는데 60kgကိုကျော်လွန်ခဲ့ပြီး 1인당 쌀 소비량 တဦးလျင်ဆန်စားသုံးမှုပမာဏ 56.4kg보다 56.4kg 56.4kg 보다ထက်많은 것입니다. 많이라ပဲဖြစ်ပါတယ် 한국에는 소고기, 닭고기, 돼지고기 등 다양한 육류를 즐깁니다. 한국에는 코리아လူမျိုးတွေကတော့ 소고기,အမဲသား, 닭고기, 쩌다, 돼지고기, 와다 등စတဲ့ 다양한 육류를 အမျိုးမျိုးသောအသားတွေကို 즐깁니다. ပျော်မွေ့ကြပါတယ်. ပျော်မွေ့ကြပါတယ် ဆိုတာစားသုံးကြပါတယ် ပေါ့နော်. နှစ်သက်ကြပါတယ်. 그 중에서도 한국을 대표하는 음식 중 하나로 삼겹살이 꼽힐 정도로 한국에는 돼지고기를 많이 먹습니다. 그 중에서도 အဲ့ဒီဟာတွေထဲကမှ 한국을 코리아နိုင်ငံကို 대표하는 음식 중 하나로 ကိုစားပြုတဲ့အစားအစာတွေထဲက တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ 삼겹살을 꼽힐 정도로 삼겹살 သုံးသက်သားက ဝသားသုံးသက်သားက 꼽힐 정도로 ရွေးချယ်ခံရလောက်အောင် 한국에는 코리아လူမျိုးတွေကတော့ 돼지고기를 많이 먹습니다.ဝသားကို အများကြီးစားကြပါတယ်. 그 뒤로 이어 소비량이 많은 것은 닭고기와 소고기입니다. 그 뒤로 이어 အဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးဆိုတာက ဝသားရဲ့နောက်မှာလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်. 그 뒤로 이어 소비량이 많은 것은 အဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ပြီး စားသုံးမှုပမာဏများတဲ့အရာကတော့ 닭고기와 소고기입니다. 쩌다နဲ့ အမဲသားဖြစ်ပါတယ်. 닭고기는 삼계탕, 찜닭, 닭갈비, 프라이드 치킨 등 다양한 요리의 재료로 사용됩니다. 닭고기는 쩌다고로 삼계탕, 쩌방이, 찜닭, 쩌방, 닭갈비, 쩌나요, 프라이드 치킨, 쩌죠 등 쌀의 다양한 요리의 재료로 အမျိုးမျိုးသောဟင်းတွေရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့ 사용됩니다. အသုံးပြုကြပါတယ်. 특히 한국의 프라이드 치킨은 세계적으로 매우 인기가 있습니다. 특히 아투더피 한국의 프라이드 치킨은 코리아နိုင်ငံရဲ့ 쩌조가로 세계적으로ကမ္ဘာတဝန်း 매우 인기가 있습니다. အလွန်ရေပန်းစားပါတယ်. အရန်နာမည်ကြီးပါတယ်. အရန်ထင်ရှားပါတယ်. 대구에서는 매년 여름 치킨과 맥주를 함께 즐기는 치맥, 치킨 더하기 맥주 페스티벌이 열리는데 많은 한국인들이 찾아와 치킨 축제를 즐깁니다. 대구에서는 대구묘마가로 매년 여름 နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနွေရာသီရောက်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်. နှစ်စဉ်နွေရာသီမှာ 치킨과 맥주를 짝끼는 비하고 함께 즐기는 အတူတကွပျော်မွေ့ကြတဲ့ အတူတကွစားသုံးကြတဲ့ 치맥, 짭비, 치킨နဲ့ 맥주နဲ့ ပေါင်းထားတာပေါ့နော်. 쩌다နဲ့ 비하နဲ့ ပေါင်းထားတဲ့ 짭비 페스티벌이 열리는데 festival가 ပွဲပေါ့နော်. festival이 열리는데 ပွဲကျင်းပကြပြီတဲ့
ပွဲတော် 찐빠잡이 많은 한국인들이 찾아와. 많은 한국인들이 찾아와. 냐변아래 코리아 루묘리가 샤라비 치킨 축제를 즐깁니다. 째죠 뿌에러고 뿅무이 잡아래. 째죠 뿌에러고 센웨 잡아래. 소고기는 육류 중에서도 가장 고급의 식재료도 인식되어 한국에서 나고 자란 소를 가리키는 한우는 한국의 소는 고급 육류의 대명사처럼 쓰이고 있습니다. 소고기는 아메리카노의 육류 중에서도 아따리의 마소인다운의 가장 고급의 아세미엔송의 식재료도 사다바원비시 앞신에 인식되어 아띠마뷰타비래. 한국에서 나고 자란 소를 가리키는 한국에서 코리아နိုင်ငံ간이 나고 자란 소를 가리키는 외화집인라의 나고래 가리키는 소로래 인연의 한우는 한우소라가로래 코리아 메다고 거라버너 한국의 소 코리아의 노아버너 아저 한우소라가로래 코리아 메다가로래 고급 육류의 대명사처럼 아세미 아다리의 대명사 아저 고자뷰 다마모이 아팅게야 버너 아저 아세미 아다리의 아팅게야 깨도 고자뷰 깨도 고자뷰 로묘 쓰이고 있습니다. 아똥뷰니자바래. 이처럼 한국에서는 육류가 많이 소비되고 있지만 최근 들어서는 건강과 환경 문제에 대한 관심이 증가하면서 채식주의자나 육류 소비를 줄이는 사람들이 늘고 있습니다. 이처럼 한국에서는 이게도 코리아နိုင်ငံမှာကတော့ 육류가 많이 소비되고 있지만 아따하고 아미아이 사동니자비메 최근 들어서는 라달라마ဝင်ရောက်လာတဲ့ မကြသေးမီက ဝင်လာတဲ့ 건강과 환경 문제에 대한 관심이 건강과 환경, ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် 문제에 대한 ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်သော 관심이 စိတ်ဝင်စားမှုတွေက 증가하면서 တိုးလာရင်းနဲ့ 채식주의자 တသက်လွတ်စားသုံးသူ 채식주의자 တသက်လွတ်စားသုံးသူ 채식주의자나 တသက်လွတ်စားသုံးသူ 다마모인 육류 소비를 줄이는 사람들이 아따사동무고 쇼차내의 루리가 육류 소비를 줄이는 사람들이 늘고 있습니다. 또라니바래, 냐라니바래, 냐라리에시바래. 이에 따라 식물성 고기나 비건 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이에 따라 디장뇌장의 토장, 식물성 고기나 အပင်အခြေခံထုတ်ထားတဲ့ အသားတွေ ဒါမှမဟုတ်ရင် အသားထုပုံစံပေါ့နော် 식물성 고기나 အပင်အခြေခံထုတ်ထားတဲ့ အသား ဒါမှမဟုတ်ရင် 비건 제품에 대한 수요도 비건 토공리에 ပတ်သက်သော 비건 제품에 대한 비건 토공리에 ပတ်သက်သော 수요도 ဝယ်လိုအားဟာဆိုရင်လည်းပဲ လိုအပ်ချက်ဟာဆိုရင်လည်းပဲ တောင်းဆိုမှုတွေဟာဆိုရင်လည်းပဲ 증가하고 있습니다. 또라니바래. 비건 제품, 비건 제품가 뭐고ပြောတာတော့ဆိုရင် vegan products ကိုပြောတာပေါ့နော် နာမည်ပဲပေါ့နော် အဲ့ဆိုသူ့ကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆို vegan လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တလိษံအနေနဲ့လုံးဝမပတ်သက်တဲ့တတ်လွတ်ထုတ်ကုန်လို့မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်တလိษံအနေနဲ့လုံးဝကင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ဆိုရင် vegan လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဆိုသူကတော့ကိုရီးယားလိုတော့ vegan ပေါ့နော် vegan products vegan 제품တလိษံအနေနဲ့လုံးဝကင်းတဲ့တတ်လွတ်ထုတ်ကုန်အဲ့ဆိုရင် vegan 제품လို့ခေါ်ပါတယ်နော်네 여러분 제 영상이 여러분들의 한국어 공부에 도움이 되시기 바랍니다. 다음 영상에서 또 뵙겠습니다.